раёсати доварон ва нозирони Федератсияи футболи Тоҷикистон марҳила ба марҳила ҷорикунии системаи ВАР-ро дар кишвари дома медиҳад. Давоми 2 рӯз дар меҳмонхонаи Тоҷпалас яке аз дастурдиҳандаҳои варзидаи Конфедератсияи футболи Осиё Владислав Сейтлин аз Узбекистон семинари омӯзишӣ оид ба кор бо системаи ВАР-ро барои доварони тоҷик пешбарӣ намуд. Дар ин ҳамоиш 13 нафар довари марказӣ ва 12 нафар ёвари довар иштирок намуданд. дар аксар кишварҳои ҷаҳонӣ аз системаи ВАР истифода мебаранд ва Федератсияи футболи Тоҷикистон кӯшиш мекунад ки бо замона баробар бошад. Ҳоло дар Тоҷикистон марҳилаи фаъоли ҷорӣ кардани системаи ВАР идома дорад. Дар ҳафти семинари омӯзишӣ доварон, ёварони видеоӣ ва реплайн операторонро барои кор бо система омодагӣ дида истоданд. Начали очное обучение ВАР судей Федерации футбола Таджикистана. До этого они имели 2 онлайн-семинара ФИФА под руководством Фархада Абдуллаева, инструктора ФИФА. Сейчас мы начали практическое обучение судей, то есть мы используем клипы из разных стран, в том числе из Саудовской Аравии, из Узбекистана, из Латинской Америки, из УЕФА. Большой набор клипов. Обсуждаем все возникающие вопросы, как говорится, лицом к лицу. Семинар достаточно продуктивный, и в плане у нас в марте уже перейти на работу с симуляторами, то есть это ВАР-система с записанными на нее клипами. После работы над симуляторами мы планируем уже перейти к обслуживанию товарищеских матчей, коротких матчей по 15-20 минут и полных матчей. Вот такие вот у нас планы. И, Бог даст, в мае, в июне мы уже получим первые, как говорится, лицензии ВАР для судей Таджикистана. боиси хушнудист ки довари тоҷик Гулмуроди Саадулло аз ФИФА иҷозат гирифт ва аввалин довари соҳиби сертификат барои истифодаи ВАР дар Тоҷикистон гардид. ёварони довари ФИФА Хусрави Сидиқзод ва Акмал Буриев иҷозатномаро барои аввар гирифтанд. 3 нафар аз доварони мо соли гузашта дар Тошканд дар асоси ёддошти ҳамкорӣ миёни шуъбаҳои доварони федератсияҳои ду кишвар курсҳои пурраи омодагиро хатм карданд. ёдовар мешавем ки аз мавсими нави чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лигаи олӣ дар кишвар низоми ВАР ҷорӣ хоҳад шуд.